Wĩrĩgĩro bwakwa nĩwĩthirĩte wĩna ntuku njega nĩngũkũgwata ũgeni kĩrĩ Nteto Cheru themo na rwa ĩrĩ tarĩki 4 mweri Jwenana mwaka nĩjo 2021 amwe na nteto iria nkureterete nĩ akariba kĩanjo nkoma Embu kuandamana na kwĩthia ngari ya borithi nyuma ya tano ng'ina baĩrĩ gũkuĩra ngari neu. Arito ba chukuru yare ya muthambe kumaruka chukuru otuko bakimeneria utongeria bwa chukuru eu. Arungamiri basibitari ya Meru level 5 gwitetera nyuma ya maandamano jantu kwegoro bakiuga ajie bamburagwa bakarega kwana kwao. Tugakuretera gicunje kĩa biĩrĩ kĩa rugono rwa mwanya miaka 40 ya mukingo. Mwananireto madhontukuyana ruane Jacinta Kagweria na nimbitagwa Maureen Kinya. Seneta wa Meru Mithika Lentore na inyeretie munini wa kiama kia UDA akauma kaunti ya Meru o amwe na munini wa mukaririgite wa kiama giki. Mithika ariuga ni barikite kwaraniria na atongeria ba kiama giki na kugwatanira bo na ria kuga bageka mantu John the Weru ne mweri jwa iri. Seneta akwaragia na ria gutirimanite na Ruiri batandatu bagite kiu ya kiago baria bakwenda kuruira na tigiti ya kiama giki na ria nkuruki bethirite bakiuga bakaraniria ontu bobo Muthungurioki na Nteto kuma Central Imenti. Atimene na baraba kumeria mata kitikia wadie kiagu Senator Meru Mithika Lentore augite kagitaka kiama kia UDA kira ikonekana gitamba uragukia augite atongeria banene baketha bamwite ne kaunti Meru konania kiama giki kikethwa kino tongeria kuma kaunti ji nankwendo bwira without any fear of contradiction kiama rabo na yumbi bo ndeba Meru ikomi baina William Ruto na 2 members ansilish ya kiama na kwetha no ntumire marieto yanga bana atumhera we are not as foolish as we look kana as you may think kiama kia UDA kina representation at the top level ya ira kiama na nombu enya dai that the deputy chairman wa kiama kia Meru wa kiama kia UDA imumwero na umite abogeta neta wa kimathi utene ndauti akweki baraba ingi bagwa bakonda kuunda biama biao nikenda beta kwaria thirikari rekeja agwinde kiama giki UDA Amiru ni batonyete ku na gutena bate biama bingi so baba kwa itukwenda biama kenda tu negotiate itwa negotiate na twendene we can't negotiate among ourselves. Ito twashaira baraba hange no ntu twatikire position. So kinya baba ke ya betete ku negotiate bathima Mumiru wito wa Kimathi aineki agorie umete Meru na murume. Aurenda ata umete abogeta nyendo abogeta te representative Meru te representative no kiona atu na Kenya bange bonge bonde. Arana ni metho jonde jategirete wandie kiagu na kuringana na Senator Meru antu batandatu ni bachumiritie nikenda gutinana tigiti yora kethwa gukira bendera wandie kiagu candidates barabareo by presentete kuromba kura kiagu na tikiti ya UDA ni the following: Dennis Kiogora Gituma, Simon Kiambingaruni, Mawira Meritin Daniel, Richard Mwangi Marete, Jim Kimathi na Boniface Munene. Kiama kia UDA kina antu batandatu barabarikitio satisfy requirements cia kiama nikenda bakaomba kulistwa kiri turenda twithire kiagu turenda kugwatana na Kenyengi nontu Kenyengi na arerekerete Yasura Nation na kethe Yasura Nation kiagu kinyakio igitaranirwa munai na Kenya wingi na mwankira nandi bena ntigo ikomicha guciendia no ndo tariki 14 mweri juju baketha bakethira nomination nikenda kuona mtu uria ukethwa akigwata mbaru ni akiama bakama giki Saturday August 14th ilo nomination cha kiama kia UDA ikathithwa ndene kiago
ku candidates baba buri hao wankuburomba tafadhali ingieni mashinani mjiombee kura ya nomination na alafu tupate the best candidate from you. Tuthi nomination tugwatanirite ituki free and fair utuke na orthodox method no tukaiwa ura ntubaga tutarira twitanu na mbere tariki 14 October tumwethie MCA tumusupport twitwinde. Nkiripotera Weru TV mbita muthuri Muriuki. Akariba kianja nkoma kaunti Embu muthenya Jwanarua batindete kuingana na mabisa baborithi ntere ukumeneria ikubiatano ngina bare bakwirikana gukwira ngari ya borithi bairiba baririkana kuthungutha kuma ngari ya borithi baiketwe kambene nyume abo kugwatwa ntukwijire nthiru achari banda kaiji bariuga batero ni borithi ba kwethirwa ana bao bagukwa na bamenyire nyuma ya kwithiria miri yao mochari ontubobo ni butumite akariba nture je bare bagukari na muthoro kwandamana na kinya kugwethia na kwethia ngari imwe ya borithi ntere oyu ritamwaniki katumenyithie. Muingi uria uraina marakara ni ururunganite tauni ya Kianjokoma magikuma gikuo gia kiriga kia amurwangina aire aria marerikana marugire kuma ngari ya borithi ikigendaga na varia makuire vau biashara cionthe ni ivingitwe muthenya mugima na varia ekari aya marauga ati ni mathina mbere na mirurungano ino nginyagia varia makagwata kivoto kia aire irerikana ati Benson Njiro Ndwiga uria no wa miaka 22 na Wangina niwe Emmanuel Mutura Ndwiga uria no wa miaka 19 maongorurirwe ni borithi utuku wa Jumaviri tauni ya Kianjokoma ni undu marenja mathama kafyu wa ciana cietu Ben na Mutura aria marakuire njarari cia thigari. Turauga ni njarari cia thigari ni tondu manyitirwo ni musako muthenya wa Jumapili na maracokire kuoneka mochari kuria Embu town. Ciana ciakwa igere igaitwo cenjere cia thirikari neke komanda gire kukira marenda rekire gatuma pe nitungiamba mbere kiumendaga no te gutwitira ciana ni nirenda kiboto. Ekari aya a Kianjokoma marikiririe kuriva borithi na marakara mamengata na marikiririe kuvivia ngari ya borithi wavo ekari aya ni marenda ruvonge rwa IPOA vamwe na atongoria a ruvonge rwa ugitiri gutigirira ati uthuthuria ni wekwa na borithi aria mari vuva ya giko giki makoro magiocerwa makinye maviu ma kiwatho. IPOA tunapatia IPOA ultimate ya siku 2 wakuja waanza investigation ya kuinvestigate wale askari walibeba hao vijana kule waliwatoa na kule waliwapeleka. Tunapatia IPOA ultimatum kwamba lazima wakunje hapa waanze investigation mara moja. Maana hiyo ndio kazi yao. Kitu ya pili Matiang'i na county commissioner wajua hapa sio siasa wanakuja kufanya Kianjokoma. Vuva ya miri ya anake aya kuonekana mochari ya Embu level 5 asiari ao ni marauga ati matirae na thimu ivande wanakana mbia iria mararivirwe mauma kwendia nyama cia ngurwe. Wavo ni marenda uthuthuria wa nevenya wikwe kumenyeke ni ati aya aire magwire kuma ngari ya borithi ikigendaga na makua oiri vamwe ikimenyekanaga ati ngari ino ni akuite migwate engi na borithi mwena wa vuva. Mundu ciana ino irai university umwara Moi Kabarak university ucio ingera Don Bosco university umwaya ni 19 years ucio ingi ni 22 na ciana taisi angikorwa no inyitwa ati nundu wa COVID protocols makanyitirwa Kianjokoma magacoka makathie gucwa Kibugu kilomita 30 kuma Kianjokoma na moswa wanatwauka guku borithi guku Manyata matina twiro voroto cio riu nirio marauga ati ni maramosire twina kieva muno nundu ciana ciathie na mbere gwitu oguo utingivotekeka. Te wirari wao ni kuona matira na indo iria irendekana niguo kuva ekari a mwena uyu ugitiri uria wagirire. Kitu yote munaitisha italetwa. Mnajua uzuri tunajengewa station mpya na bado haijakamilika. Once imekamilika hata wakubwa wa area na chairman wenu tunafuatilia tupate zile resources zote zinatakikana kwetu hapa ndio tuweze kufanya kazi.
Hiyo kitu yote inafanyika kwa sababu hatuna resources zingine. Kuona family inoti eganiru na rivoti iria makoretwo makivewa ni ruvonge rwa ugitiri mwena uyu ni marakora makienda polithi aria mari police station ya Manyata gukorwa makithamithwa na maretorwe engi aria magukorwa makimava ugitiri uria wagirire. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mwena wa Kianjokoma, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Na bwarito abacukuru yare ya Muthambi sekondari ni bagomete na kumaruka cukuru kaindago kya kuringana na Nteto iretu kinyerete harito baba baumire cukuru thaa 10:30 cia rukirwa narwa na kuandamana mwanka obisine cia kithomo na nyumene bathukana bakimeneria utongeria bwa cukuru eu bobo karikete ntuku ijire yake nyuma ya rito ba form 1 kukinya cukuru ontubura botigete aciari no gwabu nene gukerekana kuri na bamwe kinya batiramenyeka na arabari Mati Mugambi ne agotwachotareria araukire rira marateregi na barandamana gwa kagurumbo ya mwanka obicini cia ithomo ntere cia Kieganguru tauni ya Chogoria na barabangi bararingania muro wa nithi mwanka tauni ya Chuka na Muthuro nonto botongoria bwa cukuru enu kuringana na Kanyoni muntu atwirite arito babariri na Muthuro munene nonto botongoria bwa mwarimu munene omugeni cukuru ni enu twerusikirago kunenkero irio bitare biega kiri cukuru enu na nkinya kwangaigwa kwaritwa no arimo kiri cukuru enu kiri kuthingathinga tawetwa andiki ba Nteto na aciari batiretegirwa bathongira kiri cukuru enu aigio karia kiri cukuru enu bakinyete mpige murangoni munene wa kuthongira cukuru enu batakureka andiki ba Nteto kana aciari bathongira bamenya kira gikuria kira kingi kiri cukuru enu. Naweza sema msipite, don't go beauty there. Ndio. Sina na inakuwa ni hivyo. Sisi tuko anda chini ya kazi. So wacha tu tuulize, si ni sawa? Ndaringirwa ni mtu wa bikibiki. Amboria we mumenyu kana jiana jienu ne jienu kire. Ndauria jiana jienu kagwe karatia. Nderwa jiana jienu kire thaa 10 cia utuku. Ndetera ndaraitha thimu yakwa nkumira ndona guti message nkuona ya mwarimu kana ya administrative nkirwa atiri mwana waku nenukire njirani. Ene ronda umira bia ona ntathamba ndeukie kirinda ndaborokeria ndauka na cukuru ngekinya cukuru ndethira ona ntumamindie guti mtu kurekerwa gutonya cukuru ajiari meanja ona guti onto ona riu ndi mumenyu no iratu nkona kujia na iratesaga kitho riu turuga beja cukuru jia kulala nilio be safely tukauga ona ndi school tutira riu ni mbie uba turuthire au ana bakiumagara cukuru thaa 10 cia utuku riu au ni baraithiria wega basovu thina nuntu tutaregwa kesi jia Muthambi tayu tutwira tuje ni cukuru embega ya Tharaka Nithi county kumania na kurigirwa kuthungira kiri cukuru enu bamenya mantu maana bawa aciari barombete minister wa kithomo nthiguruni ya Kenya twe Professor George Magoa kuthungira Nteto cia cukuru ya Muthambi gutuika cukuru enu itarwego makuma nthiguru ira ombwa ende no muthenya we munthi timu mwarimu tuonete butiki kanaki riu ntono kondikishania minister indication yagatwokwa imenye nembi na thina tuteka tukumethina cia cukuru ndoka tuliheru tani muciari ura mweru lakini goteka kwena mathina tutise no acio tukethera na mbere kogu tha ino ni ciombega cia kurekebisha mathina mari cukuru eno uga kwena mathina tutikumenya no ntu tuliheru ngabwa riu cukuru eno minister indication thongereku itethia ciari na itethia ciana ziana imwe iracokire cukuru igoro neso maform 1 hatujui wako wapi watoto tukauria atiri Magoa ni kwari atuthikirie ako wapi bwana Magoa CS wa education atwire atiri cukuru eno asonkone wega na undani atwire ni mbi kuendelea nonto twira maku mageria mandiki ba Nteto kwaraniria na rugamiri bwa cukuru enu kana obicia ithomo ndeni ya gicigo mbunge kia Mara matia kinyanira kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mati Mugambi. Ntuku imwe nyuma ya Weru TV kumurika kimako kia kariba ntere cha mulika wodi ni Antoambo Igembe North na aria muthako mwakuga ni atigirwe atewa ni ngari ya ambulance arungamiri ba sibitari jeni bachumirite na guitetera kuringana nabo mtojo ni umwe wa baria bamburirwe ende batwire sibitari na aria nkurukia kuga sibitari unetete nkurukia milioni 14 kumane na makarika tajaja bariuga aje boraga bakamburwa na antobao bakarega kubajokia untubura botigete sibitari jena athara inene Nicole Tabare ni agotwacho.
John Kome nä må thoka oratumä antå bantå ya må rika ä kä mbä nothi barå maandamano ntugu ya igå bakä ria thirikari ya kaunti ya Meru no ntå bwake å kamatwa na nkarä ya cibitarä na kå retwa na gå tigwa ntåra ä no ya må rika kinya takinyä two må njä gwago nyuma yake kwithirwo akarä te cibitarä gwa kagita kinya no yakiuga atatå rwo igitarä ra arä cibitarä bora kwagä rä te kinya gwethirwo na unä te må gongo ndawa cio te ndawa ndaewani no ntå bura ndatere cibitarä ndacokere må ciä ndä kionja ndacokwa må ciä ndä na thä na ora ndakari no amwe no gukumania ndogono ruru nabo mandagitarĩ kuma cibitarĩ nene ya Meru General ibebũmĩrie ntugo ya munthe na kwithetera bakiuga atĩ kinya mũthaka ũyũ no na ũtungata bwega kuma mweri jwa ina last year ile aijire aja na kuma au twendelea na matibabu mwanka thira ururu bure ari nabu na twamũthithĩria ora kũrĩngĩ ũmbĩkĩka lakini onto cibitarĩ yote no aje baraba ingi bejaga aja bondi ciatu ikojora muno na itwenda wiki anto cibitarĩ ici nini bara twathithĩria matibabu babua itwamwikiria Kanyakine tukumwikia Kanyakine na endelea na matibabu na tukuforo na social worker wao iba mwanĩria kwao na bara mutiga kire family yao na administration ira ya community eu ona nkoroki bariuga ontobwege ukamata aje barabarĩkĩtie na kuora na kubaenokia kwao no ntobwethagĩrwo bũkĩrũthega kinya thaino baina aje bangi baraba batĩri kwithirwo baicokwa mĩjĩ yao no nto antoba kwao iba batiganĩrie kinya nyuma yao kuora twithirĩte twina cases cha repatriation. This year we have already repatriated 10 patients na narua twina 8 patients baratokania so tore divide bana narua na bana nini rojo mbuge antu baba kaba withito ni barekerwo cibitari na mwanga thaiji kuma January mwanga narua tore aja jo mweri jojo na nambu around 6 months itombeta ku around 14 million ntombeta ku wave na kwau gatokuria community na tutomba ko itangugeji tomba ko itanguge to cibitari na ombe thwe bae wirin ko itanguge yao bare community na ende mandagitari bau baina ntoma kire mwingi bakiborogia ibwega igitarira baira muntu cibitari bakaithero bakibithingatira na bora bakabainokia mije kwao nonto mwanka athaino kwithagirwo gukionekana mantu tamamu magutiganirwa kwa aje cibitari muno narwa letore twina na fairi lakini tutomba gwita mweri umwe uthe furu tutena mwana uteikanana limwe tuthego tuna ginya na fata tukanana fana wajonge tutwire no yaja kuma 2018 itukarite nawe miaka 3 aretwa Philip Anampio aretwa aja ni antu bao ena thina na twamutirita abwa ndi mwaji otiumba kwaria kinya kiretwa ataragia na inyana nda ate kumba kwaria apilo yetu kire kanero mbare yetu kire community yetu kuromba itu antu bao baraba beba oba mona mbisene kire mindia bamwejera yo ntoto gukara no miaka 3 ria tukubo support ya yo twetwe twatiriti muntu oku abua nago tutetherie nkenda omba kujukia muntu oku kenda rojo ungire okeja omba kuona gitanda omba kuona services iria tutikeje kwethia cibitari kaire ni bantu agikaro kuma Gembe North Peton Class Chabari na wakire mantone ja cibitari aje baraba chwaga utungata cibitari ne ya Mweru Egogist bariuga ne barigari ne mabisa ba utungata ba dispensary eu ireba kuga arigitani bakinyaga batereri muthenya jwanarwa mwandiki wetu wa Nteto Gregory Murethi agetindania na aje baba gwetera arigitani mwanka 3:30 cia muthenya gutiwe gukari ari gukinya cibitari neu na urio kinyire ni umwe urio kwezete kujuke intobia we nyuma ya kuthamwa cibitari nengi aje baba bariuga betaga kilomita 6 tungata Gregory Murethi na rugono ruru akiriga Mbajwa yatindika kirinde geke mwanga cibitari ya Mweru dispensary riri wandini ya Egogist Mente South na weregiro bakono tungata wethire na kuthirwa ururu bwa mbajwa no ende batane muntu akobatungatira wakwiwa kobaboreria atweka muthambi wa cibitari juru wikinyire gaitaikire ta wethire bwa ngugi yawe no ende atone bongi bakobathithiria mathaje ta na kinyangi kinya gucionera bobo mathene ja 5:30 gutinda gitare nomo gukaya wikinya ntwaja nini nkwiyete cibitari andere mbajetu muno tuko na nkweja nini mbethire ku ingi kunthe ndethira aje bothe bare au bamamia au bonthe na bangi bakarindina nindingire mwesimiwa kireri athimu ndamwira cibitari ni mpinge aronga weja guturaithira ura gukarika nao
uturiria na umbere tuona ni mbie na thina. MC wa Wandieje John Paul Kireria kinya gikinya kuiwa kiroro kia aje baba amenerie kare kuona ekuru baba na twana bakithangika gwita kilomita 6 gocotungata bwa cibitari kungi ndetete mbunge ndachoka ndawa kambe jembone muntu mbite matata mama ingi na ntuku nyingi muno na ngochoka ngukinya ndakinya 5 ndethera ni uma dispensary tiluguri ni cleaner ura supporting staff ula utangu ya jauju nwali kuenka kutena sino mwalio utenda daktari alio na ndeja unda ukiakanya ndakala juningwa kuma rayu mpanka dhaino kwa dalita na nusu na mpanka dalita na nusu gutemuli gute nas no mwombe to kinyaja uju no gategera keni iki kira ina ajie baba ingi daini dalita na nusu gutemtu akinyete na ni dispensary ina daktari bairi gwikinyira mathena ja 3:30 ndagitari umwe ikinya cibitari iji no hindi atanekana kugia na mpuya gutungatira aji batare baraba utigarite na gitumi yamenyekana ni ndagitari wathamire cibitari ja ta mweri jumwe muthiru na kiria kujirite ni kuthama ki tukwanije na waziri mutuma nkumweresa na akombea na kuthingatira nkwele ukinyira MH wa Imenti South mpankara yata yako kiathimu yakwa nkumuringira nkuru kiathimu 3 ata ukeno imwe na tanso kile kinya message eto ndaira bwagoma na ndaira bugwitie muchala nitubu supporta na inya muno na bitu tafadhali iromba yakwa ukethurania mbecho turutirite ngugi uri kurera jia na baku tefea aja cibitari eje totena lab technician nkoromba to sugurikirwe na haraka muno ntukuthina muno aja akariba ntura cia mweru batarira thina iji cia mandagitari kwage gwikinya cibitari ije gaicokerete nyuma ya ndagitari babere kureta cibitari iji barakinya mukaririgiti wa cibitari ije atarete ni athoba ngugi ndari nkuringirwa thimu nderwa kwina thina jeu na twaraniria na in charge ambira bakarekebisha lakini mwanga thai bandu ngukonania batirekebishite utababa kinya gintu thaa 5 thaa 6 pamwe riu batiturithaira ngui na ura kubati bakarata kanga bairungamirite baibongwa bari mbira mbere babeja bari na nasi umwega muno ba umromera kijali toli mosi bya litwa Irini ura kula na nasi babega barona service njega muno na mukulongera itaire bwambira litwa Gitonga ni barona service njega muno lakini nande mbuga baba lejire nande bateta ali kuhudumia wananchi kuma Mweru dispensary wandi na igoji estimate Southern kiripotera Nteto Weru Betamure Gregory Eta na mbere na kurumira Nteto cheru the mwinchokerete nyuma ya kagita kati kuraja na Nteto nkuruki. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka ja. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukama. Tuwakuletera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwanka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutikagwe komwekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athondeki ba mituka thetunege tumero na ndi bakureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umathirenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Nimekujia pipe zangu bwana. Hakuna zinga. Unajua waseni kuelewana. Ulinibia pipe zangu zote hata sasa hivi anasifanyi ukulima. Kwani si 5 ulinunua 1 milioni? Labia watu kwa vile nimeiba 5. Hata ukitaka pesa, mimi nakupatia mara 2.
kwa sababu hiyo pipe ni original. Sitakuuzia mimi. Labda nikuelezee kwenye nini. Ora intobio tora kile silver spread hardwares. UPVC pipes na itangi vya plastiki, intobio ko vivya stima na biko vivya roe, intobio kundi mera roe, intobio adua ya rangi, bioro na sinki. Tiles kana ila sita wasach tiles, ni intobio nge bionte bila bienda sukire hardware. Ure biona original kabisa na moria mea. Huko ni unajua ndugu zangu. Hapana, wacha nikupe direction. Unaona ukifika Meru hivi tu hapo Mogutano. Yes. Kenya Power ndio hii. Opposite side hapo ndio kuna silver spread. Alafu ndio Lincheke Street pia huko Town Center. Utakuta tuko na yetu ingine hapo silver spread hardwares. Uko sio kuna hii stock ya hizi 5C. Huwa wanatengenezea hapo hapo. Hapo ndio tuko na zile pipe kama hizi zangu original kabisa. Hakuna zinda. Sawa mzee. Unajua sipangi na zinda ya pesa. Zinda ni matumizi. Na wewe ni mwizi. Niliona sako ndio mzuri. Ringa nyonta na rojiro tulivu rwarumite na kuthondekero rierenere irima bia Mount Kenya kaunti ya Meru. Ni rojiro rutheru na ruthondeki no taaramu bwa iguru bwa kinandi ruri na mandini ya guchanchamura mwiri na chama ya gukuboreri na guchuki otombo. Ni onto bwa taaramu bwa kinandi ukinyaniria ukamati na waraniria rojiro tulivu ni rukugwatika na kaunti na 16 Kenya nandi. Nkuruki tulivu drinking water ni rukugwatika na mithemba mainstream na executive water. Igwatire shuba ya rojiro tulivu ndukene yonde akuye na agwe. Tulivu drinking water, refresh your body, mind and soul. Nionto ba motungata ja mega na jade kuinyire mukojo waku. Grace Park Medical Center ni hospitali yaku ya gukwa motungata ja ugima. Aja Grace Park itwaja na motungata ja outpatient ya pharmacy, ANC, PNC, MCH, kliniki cia ana, consultants, ndagitari o maego na medho, laboratory, endoscopy na ultrasounds. Kiri motungata ja inpatient, sibitari ya Grace Park ina itanda 43 kuma kiri pediatric, itanda cia maternity, itanda cia arume na ekuru na kinya private. Aja Grace Park itothinjaga antu maina na major surgeries, tuthingatirite mawatho na mitaratara yonde kenda gutigira mwaje akubwa buru. Nguruki tuina motungata ja ambulance riria ukwenda utungata bwa mpui. Itugwatanaira na kambuni cia kweja na kandi cia utungata iria itongeretie Kenya. Kandi yaku ya NHIF no ikurungamire maubatu yaku ta maternity na theater. Grace Park Hospital turi nyombene ya Union Square, Makutano Meru, ngorobene ya mbere ya 3 na ya 4. Nonto bwa mantu nkuruki turingira thimo namba 0724 110 285 kana 020 785 856 kana ututege mitandaone. Ngokugwa togeni oringi kiri Nteto cheru the moncho kerete miaka 40 mithiru ekarikare ambere ria mukingo ni riatumirirwe na miaka imika inyumene murimo jora kinya Kenya. Kuma ukire kia thingatirire ni ikuone kwathura kwa antu baria bamenyekanaga kana kuthuganirwa kwithirwa na murimo jo. Amwe nabo obura miaka yetire na ndawa cia kuthiria maruru ja murimo jo chionekana antu ni bajwitikiririe na kinya ikubya murimo jojo biranyia. Kuringana na thirikari uritobo nene ne bweja kwa murimo jo burio amona kweja na dawa cia ARV gutina marai kiria jebaju. Kenda kuririkania na kinya kumenyithania murimo jo ni twaranirite na ataramu na amenyeri baje wa murimo jo na gikene gichunche kya biere kya rugono rwa mwanya miaka 40 ya mukingo. Orindu kimbethie barabara ya miaka 15 mwaka 2025 bethirite bakioneka kunyilika bunene na murimo yo mukingo itolungirite kundi kimwe kira kiumba kwithira kichema na kinandu kimbethie bana obariria kira kumenyekana ya Youth and Women Advocacy Network kenda kumenya dineri kana kaumoka dine kare kuko kongwana ni atembika kwithira ikithira kuwa
Santa Kagendo ni umwe wa rutungwe ba kundi kia Youth and Women Advocacy Network araki ntukemo kirai kundi kidara kibuthakia ni utetheria kurana mukingo. Turithagia mantu jamaingi, and part of them is advocacy na awareness creation ke communities, shukuru. Basically our target audience ni young people na on different issues, HIV, mantoja, STI. Na utariria ntukimbithi barabara ati miaka 14 wita 24 ibedara banyelekete muno murimo yo arawite ontobo tibo bokari aumberene. HIV is one of the issues affects young people mono, especially in the age bracket of 14 to 24. Na in the recent past tumeona hiyo percentage ikiendelea increase among young people. Kitambo tulikuwa tunaona ni married people wenye walikuwa na HIV, but sasa ni young people ndio wako na HIV at a high rate. Na hii sana sana ni out of ignorance, that is one. Nonto masomo inapeanwa hata kwa TV, kwa social media. Ntokumenya no mwankatu wete testing, no mwankatu tumere mibira, no mwankatu abstain kana kethia we na partner umwe. Lakini ukaona among the young people those things are not followed strictly. Now that is one of the reasons tunaona inaendelea ikipanda among the young people. Kagendo no utariria bomba kwithira baikinya ilantu kimbithi ba kenda kwithira baibaritana amantu ya kwebukana na murimo yu okulukira kinye kundi mwanya na ndiungande ni amachukuru ntubra kuwa kuya ko murimo ya corona ikwangaratanete bunene ontubo. One of the ways to tumairane shukuru we have in school sessions, both in higher learning institutions and also the high schools. But recently tumekuwa na challenges maana ya COVID na pia the strict school schedule. So hatujakuwa tukiweza kupenetrate kwa mashule sana in the last 1 year. So another way we use ni kukuwa na youth forums ambapo tunawaita pamoja in one place, like sasa hapa tunakuanga na hall yetu or any other venue. Tunawanakuja pamoja, tunawapea masomo na pia natuthithagia other activities called community dialogues. We go to the community itself. Na witana mbere na kuwa thirikari ni thirete kirutana iria ke utirane kurana murimo yu amwene yo kwithira yuri yakwa kaita kau konde arawete amuna bone ndi manto kathumba no yapateire kwithira yagitana mbere kubwithwa. In my own personal view, the government is doing a lot kwa sababu ARVs zinakuwa provided, but kumekuwa na challenge the last few months. Kama umeona kumekuwa na a decline in the ARVs, so that is one challenge that the government has. But siwezi sema ati serikali haijafanya kitu, imefanya kitu. HTC counselors wamekuwa trained, young people kama sisi tumekuwa trained kwenda kupeana hii information. The government is providing free condoms, sure condoms that we always give to the young people. So siwezi sema serikali haijafanya kitu. Chenye naweza sema ni tu effort iongezewe na pia kukuwe na more partners wenye wanaweza support HIV programming. Na kongela na ukatha kanisa na kuwa nirutaniritie kiukuro na murimo yu arawete kukia ontobobo ya nende kinye kundi bingi bitevye ke thirikari kwithira bikeya na utetheria kirendwe. Kundi bingi nchibateri kutethia in the fight of HIV, and kitu moja naweza furahia ni churches have really come out to run such programs, na hiyo ni effort kubwa sana kutoka kwa kanisa na pia the Muslim community too. So I feel more partners waendelee kujitolea ndio kukuwe na more funding, kwa sababu challenge inakuanga sana funding. Murungi Hassan uroro amirete ndwa ya murimo yoyo mukingo ndeni account ya Meru na utariria itumina kaumo kandukimbithi ba kwithira ibo bainge kurumero murimo yo. Still Watra University to na chu around na colleges there are so many na youth bobo yuriko na tokorirwa ke youth no 15 to 25 no to na baraba chiari to bena virusi bota bachuite ka bachiari ni achiari bo prevention of mother to child transmission nontro to taito kumya manto ako ya nanda wake ndana batika chiari batina yo. So ibo bakinyete myaki to kwarire 18 mwanka 25 ireko
so baina virusi batikwira babangi benambi baina virusi, so they end up having unprotected sex na bakawatithia bangi mbi virusi. Atariretie njira imwe nindira bakithira baitumaira kie kuthiria murimo uyu ni utumira nthuki mbithi ba okurwa na murimo uyu mukingo. Baraba ina virusi within the universities na ibetikiri tibongo na paka watu ina virusi, they have a group, so tombo utumira group ira ya ukenda kidono nkugaire tuge otojiwa kyao kenda tuona ke youth yetu at least ikomba kutuya hiyo mitindo mingi yo inafanya wapate hizi virusi ya watanira na Unifinius imana ntuku yarukire chunchi ke bidatu na kemudia kerono rotu ke levura thirikari yoyongwa ebudetie kenda utira ni ukandana na murimo yo. Mwere jwanto murume umwe na jwa mwekuru wawe ni juithiritwe nyombene yao Ntere cha Kiambu ikirikana nto murume uju nika ararathire mwekuru uju wawe mbere ya guchiuraga kulingana na borithi. Nto murume uju na rietwa Jonathan Mukundi wa miaka 42 na uria uri na barua cha gukara na Mochinka ararathire mwekuru wawe mburuburu ithatu cha kiongo na we airatha. Sisi tumeshtuka sana kusikia hiyo kifo, imetustua sana. Juu ni watu walikuwa wamependana sana na mapenzi yenye hata mtu hata angeamini ati itafika hapa. Na Njeri ni msichana mzuri sana mwenye ako na roho mzuri kabisa. Walikuwa wamekosana tu kidogo, lakini ati jana Mkundi alikuwa na accident, so Njeri akakuja kumuokoa. Wanaishi pamoja for like a week, 1 or 2 weeks. Wafanyikazi walisema ati kuanzia asubuhi hawajaamka kukunywa chai, hawajaamka kukula lunch, so wakakuwa suspicious. Wanasema hawakusikia juu. Mfanyikazi mmoja anasema anaishi na huko chini, so hakuna kitu alisikia. Mukundi ni mtu anakuwa na hasira sana zaidi, so sijui kama ilikuwa ameplan hivyo, lakini siwezi nikasema. One by the name of Mr. Johana Mukundi, who is a firearm license holder, shot himself and also shot his wife Filemona Njeri. We are doing our investigations, so we need to wait how things are going on. According to the neighbors, they are saying that there was some disagreement between him and his wife for almost 2 months down the line. So the things are still under investigations. Mukundi is 42 years old. He's a businessman. Madam Njeri is 30 years old. We have recovered the cartridges, and also we have the firearm at our hand. So the matter is still under investigations. We have a DCI team in the area, and we are going to give more details after we finish our investigations. The Madam Njeri was shot three times at the head. Yeah, and the man also shot himself at the head. They were all lying in the one bedroom. So that is all I can tell the media. We get a call from the maid around 5:30, 6 p.m. when she tried to knock their room because it's locked inside. Nobody was responding. So immediately we received the distress call. We came here, we opened the door, and we met the bodies are lying ground floor. We was having the gunshots. Okiri na theri ni bwambiritie guchokera nturene cha Mpeketoni kinana kinyantuka inyuma ya ntu bathatu kuragwa kumania na mpithukiro ira chaumire kiumia kithiru. Kuringana na borithi Ntere une bachokete mishe yao na muthuganirwa wa uragani gwikirwa mpine. Niko Chabare na Nteto Nkuruki. Wananchi tusaidiane. Tutethio bungi Ezira Sambu oranio CS walare akuromba no endeni utethio bokwatanira na akari ibantere cha Mpeketoni na ntura cha kuwe wa mwana mabitha abokari gutigira ukaribo chokanira bwega Ntere ino cha Mpeketoni na arakuga kinyakisa kira kiumirite ntugo inka igithirite gitari gategate kamere gajire no ende muntu wengwa ari na wenyangia bwake na tayari na rekite na kuwatwa no kinyithwa akoti. Haikuwa ni Meru na Waborana, ilikuwa ni issue ya mtu individual na tumechukua kama ni mhalifu na tumeweza kumnasa
na kwa sasa tukiongea hivi hapo kotini, na kesi imechukuliwa na wenzetu watu kutoka DCI ambao wanafanya uchunguzi zaidi, ndio wajue kama kutakuwa na wenzake wengine ambao ndio waweze kunaswa pamoja na hao wenzake, lakini kwa sasa ile imetulia kabisa. Kuringana no ya gicokia abyure byetu bya buraba utigira ukaribo chokanira na ukiri gukara ntere inu champeketoni Sambu aliuga mwanka athaino baithiretwe bakiringa patiro ntura inu mwanya egita gutigira gutire manto mathuku momba kumira na mwanka athaino kwina ukiri. Tumeweza kufanya patrols kila wakati, kila jioni, mchana yote tuko na askari wetu pale. Sisi wenyewe tumekuwa tukifanya patrols day and night hiyo, na saa hii sasa wananchi wanaendelea na maisha ya kawaida, mashamba sao, mambo ya wanyama wanaendelea kuchunga vizuri. Onakuri na oguna wetete ati ntere echapaka ino anto baingi barabaru thama gwenyangi bathi ya kwibitha no ende aliuga tayari kinyana agui bainganetie nonto ibaretie na mabitha abakinda biresi gutigire kinya bibakurutha patiro paka yao kuona gutire muntu akurutha gwenyangia na ibitha paka inu. Hata last time kuna ng'ombe tulishika pale ambayo waliba bande ya Kinaluba wakapeleka bande ya park na wakaficha kama siku 3. Tukaitafuta kumbe at long last kumbe walikuwa wameficha huko ndani. So tumeongea na pia na watu ya KWS wafanya patrols ndani ya park yao. Ndio sasa tuweze tusuie. Ndio sasa hii walifu wakose mahali ya kwenda. Bande hii wakose wakiingia ndani ya park wapate kama kuna patrols ya KWS. Na hiyo sasa tumeweka mikakati na wenzetu kutoka kwa KWS. Kuma Gembeno the County Amero, Betan Class, Chabari. MC wa Kiego ya Ntobocho Kimathi bwa ugete kuri na utunyani bonene chukurune cha mwingi cha county na extra county. MC uju ariuga anene ba machukuru bare andikira chiari ntobire bakagura chukuru na beja bakabenderia maguri marekanira. Ariuga ngerekano gintu kiangiri kiriendwa na ngrijire ontubura bo watimbaru ni MC wa Kibiricha Elijah Kremi. Bairiba bariuga chiari bare baguikia anabao chukuru form 1 ne bagukurukira kagita gakomu. Ntobocho Kimathi bwa bagwatanirete na Wakibiricha Elijah Kremi baugete aciari ne bakuthinika mono macokene ja cukuru cha sekondari ni onto anene ba macukuru ne batwekithete cukuru ta biashara into bira bikwendekana. Secondary school cietu ni raeretia biashara ndio unonto complain na oni receive kira anto baraba ndinga ira kura kana baraba kilishete ni nyingi sana anto bakilalamika ati cukuru iraere isi kwendinya soksi, isi kuendia burana, isi kuendia meuto, skati, blouse, tai, kila kitu ibaranjireria ndinya kuendia mathanduku. Akesi imwe soksi ira ikurwa barabarene shiringi 100 kana shiringi 50. Shukuru imwe sieme chanji shiringi 300 soksi imwe na ria kwendwa bebute na street ine muntu rano akona baita. Turira magwa atiri skuru cietu ichichoke ki system ire ankuru muchiari nacho uniform mwengwa nero turenda burane ngre turenda muto jwa ngre turenda shati ya white so muchiari ukamenyara geta kura uniform na policy jere ti schools kuma chiambirete ke school ya national school chichokete ke county school na ichirete ke extra county school china mina kinya ukambire kuwa nde school ekuga ne kwenda kuthithia uniform yao na kinya chukuru imwe kugwatanira na anto bakugurira nguo cha chukuru kenda kuona mbecha kithani renjo ni embe antu ibakulalamika nontu urirwa arobati kura uniform chukuru ire embe Imeru town riu kwira weye ure uniform Meru town ntukura weyete kura uniform okea na mwana okea na aciari boba ile kenda ba ure mwana uniform weka mata kuma maua kweya Meru ichiringi 350 numete athero numete Kilili numete Kianda numete Kioi numete Athi otumire mbeca ingi bure antu bathatu 5,000 ikathira within a single day boyete kura uniform. Nibongerete no mwanka bakariria onto bobo mbunge ya county kenda muchiari atiga kuinyirika na tukareta motion ndene Meru County Assembly ekuwa ndene Meru County tutekwenda kwethwa kuna restriction na mwana akagura into bya beta skuru kinya bucket na ro jirambire kurwa skuru okera mwana ageta na bucket.
Gavana wa Meru Kirito Murungi muthenya jwanarwa na riongirete ayuthi asani baria bari kambeni ya Moritani ja MYS yegoji asani baria baritirwe gukurukia biewa biao kiri machindano ja usani tira jathithikite mweri jwa 6 kaunti neu akiaria Gavana Kirito na ugite bakambiriria kinya machindano jange ja gukuria biewa mwanya kaunti ne na kiri machindano ja wini na mathekania uria ugachinda agaichindira ngiri 200. Wini Gavana Meru Kirito Murungi na gwitana kunda gundu mwanya mwanya kurio kinoru nikenda gutigira ini baba ibakona gundu kuria bagetha bakinira. But we are doing permanent modern studios. We are waiting for Kinoru Stadium to be handed over to us. There are very beautiful rooms there. So we are going to allocate you space at Kinoru Stadium, where you're going to have permanent studio, and those center. After you take one modern studios, we are doing it at a cost of 50 million shillings. Amna bubu auga mashino jaja na mbere muntu wa mbere urokethwa gicindana kiwango bina mwanya mwanya bila biegi akethwa gicinda ngiri 200 ongerete shilingi 50 kuma kiri mukojo wawe. Murambiri aroje, so every one of you has an opportunity to get it, isn't it? Yeah, so I'll give 50,000 for each of the 4 categories, and the 50 divided by 200. So we are topping that up. Studio. Nanduke ja kuthanumite ndene kaunti ya Meru na nuje kwinia mwiri jwaku kuna mashino jejete ja kuona ntu baria bakomba kwinia mwiri bwega jabo dancers ara Gavana wa Meru aeterwa ngiruro MYS rutha kuthirunka wadi cionthe 45 nikenda gutigiri bakuma na dancers irinjire ya mwinya kukiria biewa. So I want you to introduce a new program, dancing competition. In every ward, to toy Governor's Cup for dancing competition. Are we together? Now you all the 45 wards in Meru County. The governor decided that we also do a concept on how to develop both existing and upcoming artists, and that is why we are here today. The Meru Youth Service, through His Excellency, makes a deliberate decision to empower the young people of Meru. Ana mtu na nkolo yenu ngulukia Gavana Kirito Murungi. Nkiripotera Weru TV beta uthuri Muriuki. Ne kuma akiri rugono ru ni otokona kanya kangi ga kunogoka ugeta kuraja nsokerete na Nteto nkuruki. Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujo ndagurite tukani na arakaja. Jojo na kinyama no. Ai, lakini okama. Tuwakurekera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy Jungutu. He, juna mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutigagwe komborekete. Afya Millers Cooperative Society Limited athondeki ba mituka thetunege tumero na ndiba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinye ndukene kana supermarket rere kwinagwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umathirenja yaku winge yegekeno. Our Afya, our pride.
Kambuni ya Raino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku muci utheri na mpwe ya Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Raino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Raino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandaoni ya Facebook na website Raino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Unaweza kusikiza wimbo wowote na free internet kutoka Safaricom. Hata rumba unapata. Mtu akitaka Lingala, pia atapata. Kanyimbo za kanisa. Wapi mikono? Mikono. Burudika na muziki kemkem mkononi mwako na free internet. Bonyeza *544# leo kupata ofa yako. Enda online ujibambe na uburudike na muziki unaopenda. Browse bila was na Safaricom. Mwerekeria wa ugwati bwa makoyo Kenya Mutegi Kabichani ni akuria kiama kia mitugo na kurwa na unkumania EACC gochonkona abunge baria batumirite bobo mbeca cia CDF. Kabichani ariuga ngerekano mubunge wa Tharaka Gitonga Murugara ne abatere gutariria nkurukia milioni 140 cia mira iria ciejanu ni thirikari nene. Na ria nkuruki augite wakibwa bioro bia cukuru ya Kamatungu nibo batere gochonkono akiuga kioro kimwe kiakagwa na milioni 1.8 Samwangeshima na Nteto weji. Nkiama ya kurwana ngukumo na winyangia bwambia cha mwingi aga Kenya EACC ni batiri ukinyoka na mpwe kaunti ya Tharaka Nithi na mono gichigo bunge kia Tharaka. Kuringana na mwerekeria warongiro rethi wa makojo aga Kenya Francis Mutegi Kabichani, afisa banki ya maenu mono ibatiri gochonko na mubunge wa chigo kia Tharaka George Gitonga Murugara ora akugate aigitwe akiongera goro ya mirandi era akoruthira kari na mbia cha CDF amwe na chiaige na binge birabinenkanirito kireo bichi yake kuma kiri thirikari nene. Kioro project iri kuame teno ndogo project ikurudwa ngosi Tharaka na project ikarudwa exaggerated. Tende national government ngoshogera mheshimiwa president nkadho ntunanenkanire 1.5 million shukuri ya Kamatungu ara school for the deaf yaka dining hall na yao juraja imbwa, lakini ila sindi yevu janenka mheshimiwa nenkanire 1.8 million chia waka kioro wanemundege taujura nkauria dining hall na kioro ikere kuikurambia mbingi muno. Nkuruki ariuga kinyanyuma ya gichigo kia Tharaka kugairwa chiringi milioni 145 kuma kirikigena kia mira nkuruki ya mianka yiri na nuchu mikuruku Gitonga atiuga burambia inu chiatumikire. Kogwa ntoba EACC ibatiga gukara mobisi ni barute magoti project teinu baje badinga de kinya tene jaruo jiroro mbese ire cia mira cia kinyangiro gwogure cia nenkanirtwe waziri munya 145 million cia kinyangiro gwo rididingatwe tucoke kinya mantu maingi na shukuru tende shukuru ri kuri mirobieni kieni ekare 1.8 million iyo ni ukora tup, and those are the centers where EACC should actually focus. Baturutire ndegere ni kuri miato yetu miatoni Kabisani na chokete amenerio bichienu ya CDF ikira akuga igocherithiria wejani bwa basari kire aritwa mwankarira aritwa babu bakengato chukuru Tharaka ana baba ingi kinya beti national schools bena de na cia mudemba na mudemba batena school fees
kogu mbasari cia cukuru natiga gukara wetagira mwangalia na bakengatwa nathia nkanire anabacoka cukuru bacoke na mbasari ana baraba thiete bakwego mbasari atikabane atigetigia ciari bawi bande nuntita punishment muntu atiga kibande agacokia kaira nenketu ngithatu agicoka na salary niogo na kuria akari baringage ciachaire na umenyo batikaenagirwe bathura atongoria batake batethia inkwira ntu betu muno batharaka na sana siasa ino twina cio tutigaringe siasa cia ndwa kan siasa cia rurido na antu bathura idea bwega bakithura atongoria bakuthura no ntu bomba kuthura mbiti boka mia rudanju di kuredia ikadia kinyanga mbori chonde bogati wo bokerera bokiuga ye ntakimenya na kitharaka kiugaga mweriro utitongoragia kiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chukaigamba Ng'ombe Mbitawa Samuel Gaishima. Kamiti ya mantu jegie mumbere ya kanjo ya mangabana muthenya jwa narua nikinyite kaunti ya Meru kwaraniria na gikundi kia Taweza kira gitongeretwe ni nkatha ya ngabana wa kaunti Priscilla Murungi. Njunga izi ya kamiti izi gukari ya kwariria na kinya ekuru kubaririkania kanya kao kiri wakibwa gukura kwa mataun na raba ugite wagi umenyo niyo thina ira nene irumirite mwekuru kagitene gaka. Murethi Gregory ni agutwacho kuma Kaguru. Na thine mweru mirite mumbire jwa mwekuru aja Meru aja nterengisha counties 27 ni kwage umenyo bwa twanya twao na ubotu bwao kirubangirwa mitere gukura bone kumana na micemania moritineja ekuru irethiritwe gitito na kanju ya mangabana na kirindi unga aja Meru muthenya jwa narua ya gwatanira na Taweza mubanga jwa nkatha ya ngabana wa Meru Priscilla Murungi nterecia Kaguru Mente South. Women for the longest time have been left out of decision making, processes, and this is because of the gender roles. Because they are not aware that they're supposed to be part of public participation as far as, even the planning processes is concerned. So there is a gap. The country now is at the verge of setting urban governance institutions. You go to Meru, you'll find that there is a municipality board that has been set there. And very few women know about these opportunities that exist within the urban areas. And you all agree with me, urban is the next frontier of development. Priscilla Murungi akioneria ekuru baba gitumi gia gukiria mwekuru auga nkathi njega ya kwae mwekuru guciukiria ni gukurukira kithomo kubatwa nyang'ania mung'ana jwa nturene na kiabata enkuruki mwekuru garagatagate ka metha ya kubangira jara nyamukonie ya tauni yo kubangwa ekuru bomekutha mugambo jo yukiga giwa baka wento bila bakwenda wakiro facilities kuri ekuru beta kuba young women pena twana tunini na no bakwenda guta kwendia thokonere bakiro antu agwonkeria twana bakiro antu aguchinjiria twana napi kenda mtu aetho kone na kana kawe aigagua ati kwa embarrassed rimwe yonkageria kana asianikite mbere ya antu kwou ito kwenda kamite iji thuri cia ekuru no tukamite ire kuna ni thuri na ute kamite ya tauni kana market ite na ekuru representation ya ekuru minimum ni ekuru bana kenda ekuru bare bakaragia mantu ja ekuru okuna rio natarite thina ya untwire na mikarire ya mice muno kiro kurungamira utonga ni thina gwatirite mwankana ndi ne gwita na mbere gucokia ekuru na nyuma untu bwagirite kuraithire na ritho ringire kwaranire na arume micemano ta iji those historical challenges sirio no tuli uri tokethera kinya ekuru baba ingi tuge for example thokone ta iu ukethera ibagurirwe mapema na nande mwekuru ria no kugeria guciumia athithia kabiashara ni akwenda kuromba tubesa. The cultural dictates that mwale atewa munda teu ate na ngari tere uga no akaetagite ate aikie banki no to the cultural thing is that one where men believe ni baba buirieto kintu kionde nja kithirwa kiandikira rieto riao ria mukuru na plus ukeja gutegera kire akuru baba ingi batenda kwigwa mwekuru wao na gutinda thokone no to betikitie antu amwe kuru noko no kitchen kuma Kaguru ATC Mente South nkiripotera Nteto cia Weru Murethi Gregory. Akariba kithwene mukungu na nkando irere mwankene jwa ward cha Kirwa na rirwirwa rera ne bandamanite kumeneria rwangiru wa gukaria nyomo cha kithaka KWS ni untu bwa mpithukiro cha njogu cha magita kwa magita kuringana na boni ati njogu iji ni bekirite athara inene ni untu bwa kwinyangia imera miundene na kinyanja chao. Akariba bare bagukari na muthuro baugete uturo bwa buri ugwatine bonene mawira ni agutwa chonkuruki.
Rutiriro rwariri kana marathoni na rande gorone ya Ngeretha indi ne akariba nture ya nkando amwe na kithwene gicone ke buri bara bagutinda rwirone na bakurite matu kumane na njogwiri kubaithukira ntuku cionthe kuma ithakene birabiri nture iu na guti batemete ntame inene akari na ndi bagicumiri na kwandamana na kumeneria rongro KWS no thobongo gine sigo tunangera matangi sio togitangera mathigenke sio twangaikia mono tuteona toro remwe cieja inya themwe ciogoro inya anto batera umarikone tuteomba kumara inya meno ntobwa ugwa nonto ireja ikeja mwarine onyomba iteokira kitangi ntire bia koreo tebio kiratorerwe oni nteona inya kamutongi kou kiatori buru kiathira oni nande otebia kurabie mundene kinyambi kanambi na rurenge runde rurathirere runde oni nte mamaga ndakwira tute mama na mwako turara tukarinde guru kwanja to tukore utuko tureja gwito nyanyomba ndakwira ito woi na no ito mokai ui ngaugambu ito kuru na kuru bati kurara nyomba cio barirara kuinga njogu na kuripoti na ara ibati kuripoto baraba batere kujukia njogu bati gucijukia na ndi naru antu abathuri buru abaumirite nonto njogu iji kwa too much baruga kinya kithomo ntere u negitirarite arito batenda gwita cukuru ni gukira njogu iri kumera kinya muthenya riu ari kibiri naru maandamano twina jaja njogu ka twana ndina tutwana tare tutegwita cukuru ana ndina buba kuthoma buri ai bategwita cukuru nonto bwa njogu na ndi batatu tukarara na tutemami na ni ana bakuthoma thirikari ndi uria atiri ende kinyana batethoma ana betu bategwita cukuru ana ba PP1 bararegere kuretwa nonto te mwana ogeta cukuru aciari bate kumanja batu tutekumama wakwa bainde na tugwana na to sukuma na to vimu ni turarerwe ana betu bata cukuru gairi kwambia roho ana bata cukuru ojo nto bonjo gwireko no nto te mana mwana akua no nto cukuru kwa uraje yabaka yanjogu iyo twaita ana bata cukuru na kwina secondary kwina primary kwina ana bauma nkando bategomba kuja cukuru no nto bonjogu ndioria thirikari atiri ya kwithirwa batejokia njogu batu turendana betu bakarenja mwankara njogu ikauma na nto tutinana bagwita kura njogu no tunyathoma ri ora onjo wimbio kono akari nandi ni barombete atongire bao gutonyera na kubatetera kiri rwangiro kumenyera nyamuseke thakaja rwangiro KWS rure bakuga ni jeka rwikirite matuja ombo irutende kubathikira ni kenda bakejera njogu ciao mbere ya kari batayo ketagaria njarene bari bongwa oria tere ndikiri ko tere inawetere nkori atere kanga bana watutere na kura gukwa kura twerera na arua nande batwa tukurira no tutena gya kuria itorarererwa twinto turara tukuma tusugo kuma tupempe na ande atukurira nkori athirikari aro yabo kwenda tukua ne turuga atere ibatu nenge njogu ibatu njogu ibatu tukarache twingwa ene ibatu ecio tutigana ng'ombe cio kenjogu turide batu njogu nande teka kwi muito jwa njogu jwe naja muito jwa njogu inkunga juri kithaka kia njogu kingi kinara kwa kiriki so atukuria atongeria minister wa tourist Najib Mbarara na ngemu warden wa Meru bwana Mandera ibejire njogu iji bachikie nara ibatere gukara naja ne antu bakaraga naja nke reportera Weru TV kuma mukungu nkando gicugone keburi mbita mawira kerigia Aciari ba cukuru ya Kianda Primary Gembe South ni bonanitie kurega kunganirwa kwao ni onto bonyu bwarimu na irasi. Aciari baba ugite kinyanyume ya cukuru kugita bwega kiri igero bya KCP harimo ne bathamirwe na gote bange baretwa ne bakuromba mubunge wao John Paul Murigi gwakira cukuru irasi ni onto kagitene gaka ne boba gwaka irasi bya mabati kenda ritwa bona gwa kuthomera. Dennis Mugendi na Nteto Nkuruki. Sukuru ya Kianda Primary Gembe South iri sukuru itherwe itongeretie kirimpumi cia KCP ni sukuru mwanka nandi irumiriritwe ni thina ya kwagia arimu aciari bakathira ati babaingi ni bathamithirwe na uti bangi baretwa kairi kwithira sukuru ijite na irasi bia kung'ana untu butumite aciari bagasanga bebongwa guciakira no irasi bia mabati kwaria romba thirikari ya national government irero meli ni John Paul
akwa mele kianda primary non to bwa thina iras bira ana bengeyete class 3 in ana 76 na class kemas au kwenda thina nene sana utere na kulitana na bau class 4 kina ana 75 na kiune class kimwe na class 6 kina ana 63 kianda nito nengero ari mubagwana nendo bategwana ari mugenda togelia sukuru imwira nteda mwari ani mubegu 21 na ibani nike badwiri batutuke lokangoro kiebo gitomi tore yako nengero ari muliro inimbi giki nakio kirikiro kiao bakiathira MC Josephat Mugambi Dennis Mugendi Weru TV sukuru ni Kianda Primary wandi ni kanuni Yembe South County ya Meru. Abiashara bamira tigania ni bakuria rungamiri bakigina kia mira kiria kiaezanirwe ni county kuganwa kiria arimi na biashara bonde baruga ntere cha tigania batona mbeche iji iria kiaezanirwe ni thirikari ya county bakiuga mbeche iji chionde chetire ntere cha igembe bakiare mathikone jamu biashara umwe wa mira bariuria ngabana gutigira kinyane bagukinyirwa ni utethio bu bwa gitumi. Silas Kathawe Lengera uraraitikene muno na rietwa kirwe kuma ntere tia kaiga wandie mekindori tigania Central arare muremi na mubiashara enkumo mira na kinyana arombete kura tia MCA ntere ikithurano kithiru endo kuma thoko emira ikuthukanga biashara tia kirwe tia ngaratanire no mutia kinyamare ne kinene mwanko kwa kwawe riu mukaririete waringi biashara bamira tigania Central Joseph Mwiro na arombete thirikari utira mbete iri kwa ya notetheria aremi na biashara bamira kaitene kaka kebo muno maikiana cukuru icio kinyela kinyare mibatigania Central irombarira atumete okolokera MCO Mekindori Gabriel Chokera yes munyara kunthiari airo mbecha cia mira antu arimi ba Mekindori bataginyelo mbecha ireku mbecha cietere na antu bonthe banyama na antu abana nduka Mekindori bakelokeri muthea etini atira oketi imwereku keti imwera rawira limba mira bateona mbecha cio je bangiri thate ba mbecha ironda ingiro kamitine no ikwa ndu antu baba mbecha icio bare ndimboka bendie bira bakendia ndero mwiro tebuo wetate ende mbecha ira mwanka ici athirire bamuthei baraingirwe ntemeana ate okari CS munya turenda irwa arari arimi ba migra ba Mekindori batate thuka mbecha ireku nawe Gabriel Chokera unte kureka anu icio etaira ngabana kiraito murungi antu ba Mekindori ibare mamira na ibakwenda kuona njare we right now tha iba uchokiana cukuru batena mbecha kenda banga brabangira bantu achoro abangira bantu achoro iembe ara ya milioni 5 kwa hivyo itokwanda nyaba tu Mekindori kwa wagento kenda aciari baba chokiana ko cukuru Antonia MCA Chokera ikinyithia ntumirie ngavana kiraito muchine yo kirwe na ndio mwera aratumenye tondu kia we akuwa pole butakionere na ndre kuma inda bwirengete nya kwa mucie na indetere indari no ni mandre na twari nwe manto Mekindori yonthe na twatanira ndre ya no twate ya irware mbwe policy yawe na mbere family ari amo na babwe nya kethe yo akarire bo akarikire awete mbese ira tia ni thirikari ya county ya Meru isiatetherie kinyare mibanterei na rankulokie kete wira nebo kinyethia kiriro kia antoba Mekindori kengavana kiraito murungi na be kwaewa onta kirinda betere nyamwanka mulango wa na bare baruta nantu no tubesere ciare cia nyambe na yonthe cia tuba mira bonthe na baruta nantu antu abainge barona loan yera no tuinya cio no loan kuoya kuria ni thina ibyo ntote antu abainge boyere na kunya mbesere tia ciero egembe ciero arimi mira bonthe na ibeyere na thirikari utereka nenkania mbesa iwa mbesa icietete kunenkera antu theri cie yacia yantu bakoire sako ire na araire loan nkiripotera Weru TV kumatiania mbeta wa mukiri wa mithika au no twakinyira muthajo wa Nteto chetu cha Weru Thaa Imwe tuchemanie thaa 3:30 mbeta kwa Maureen Kinya mona neto mathithio Jacinta Kagwiria.